Let me hear some. And yes, Shan yet. And yet, you want a fenina na ye fe. And yet, commoning in an ed desau. And you now who on so sister in any fracum. And yet, I love you, in any fracum. And yet, J, Nemedas, in an yet, Nasi Papa, and yet, Papa. Intina Penica Sassy and your shension na ye gold. Ya ye. Ebia, and yes, the Ohunu no yes son at ye. Ebia send you suru no yes, sir. Ebia no fregante ngoma. Nansu ni mudia na ye pataku. You must show na yamfa bansiri anane wo Bible. Wo be say wa shirt fefa boso ta hye coat. Say ya so penny bright usu don kwa hye bie. Enso na sebie konya do doso sina sinimu po anka yesam say. So wa shirt botai no. Adia ye wo wiase ba ko pani amba engrofo yo modum ne me de pa iti me tu me simina to ma dina tete me pa dia chako ko dia on tell say atade tete atade se da se a me akwachi no na wa ya na ba president ceremony bi fe bi a chinu ano wa dwana ne na de so wa chemasem hey we are saying yo Achamasem me na me bo hia do no we ko ni bia amzam senya shenshenya na ye dia ye wo wiase so no obi nam na unum ni tirim ende ye wo adwasa wa yonko da ye mo fo nyina nso na ne ya at unim say Jesus Christ or your yonko a onre tibia onre su onre nipa onye consultation and some onu nipa nante Jesus Christ also chewa no dia chew odomo no dia domo de odom ho to so bia betuma di hwamo ta chew abusua betuma di hwamo ejuma papa bi betuma di hwamo ejapade kese bi asumo bu betuma di hwamo but Christ oni hwamo enti me no hia me ma me remfi na so e ma ne nyon wa se da me kan for Christ amount awesome yonko bia
Oyonko ye onfro no. Oyonko oni ye no odwen ye ho emre ye nyina mu. Wani akaba ewe bobo aduma no. Wa wadin. Danfo Person to chase so much chase and some baby. Yes, you can why. I want to play Kuno. I want to play Kuno. I chase and some baby. Na minha musa, meu não na minha musa. Meu não na minha musa. Achama dia chamasam. Anyway, I guess mami and sana non so bo high Opemsuo radio 104.7 FM and I remember that anopa or sanabo sumene de toss radio san and in ne won fimpinu ni edunu enumu. It is the last Saturday of the month of August 2025. Yehoah, why be you? 2025, why be? Sunday Tibia. We've ended the month of August, the 8th month, well. The enemy or the imbicha. Couldn't be all. The chair on a pay baby, I will be a watch. No amount, young kudo. No amount, happy Sabbath. Me jidi say you who are dumpty or 1 year. Menu share be a measure crying. No my empire mouse say. I didn't name NC ye. Sanya esi will cry ye no. So cry tears and now quo dear, but offer pa and shiny unhunu. And when you tell Shani Chop when she are mum, Jitum say, on Kwaku, Christ or Chassin couldn't be a dear. Between this time and 8:30, Minna tonight, my dear, the Akwanhwefuo Mmere. I remember that Akwanhwefuo Mmere the bro war. Midin the Kwaku, I dress away on could on the bomb, Chidomam did my dear bro, Memon down Opebia. In Prempra, I can say, ye live on Facebook. I dress away on could other romantic, Ubina Yashayen. Ofa full now call Facebook na Opemsuo radio a obeba studio ha direct ne yekoso ha bia obenya ahwebi elder Dr. Isaac Opoku ewa ha tafoma 3 this is another romantic no pa bia ode apomde ho nsam ebrewo de beboa de fire didie ho nsam de fire batan ye ho de fire na monto mpo sabi ye ho ne die mu nsam mu ne nyina ho hyehye ewo ho a wode brewo Madam was Eda. Wadama, you rat upon the Honsem. Yeah, that was it. Ne, a joy phone and ass, Eda, or in Cassia Santimaura. Then as I said, if the case is one ya, a dear big Drew Ghana. Na a boa Ghana, or normal be brave, more upon so a couple be. Your chair will be a Maubia trinco, say you treat us to treat you as so. You can't tell us for him. You say a bam busmini near adwene say ye de encolano. Sure. And so a ye de encolano apomodin, said the encolano BC. I develop ye and so ye be soon one day, and then that ye into ye more or less maternal nutrition. And nona ye be share a home adwene. Ya won't colana mama babati and a quiet fast union send colano, ne our phone, the rate of BC conduct or Muhina, Etimia Boa. Sometimes, and man be last, I think, Thursday, no, I do a Thursday in the moon, and I Wednesday, no, not me by every anno. Yeah. A bedroom in a whole crack. A bedroom in a whole cranty, and then so you perceive in the we. Okay. Na ne kwada honsam. Yeah, and you send for ne sa no mano. Na yetimi di aboama yetimi ewi. Opemsuo bi say when food is wrong, medicine is of no use. When food is wrong, medicine is of no use. Said duane nya hedru hia. When medicine is correct,
when food is correct, medicine is of no need. Oh. Nti aduane ne nya na aduro hu behia. Eno kra se aduane hu enya. Aduro hu hia. Aduro hu hia. Eye nso a aduro hu hia. Era se ne nkrofo kombede nkrofo bi nso. Ohun se Kwaku ade ba ko a awura nipa dwene mu kese pa ne se ye de ho to aduro so. Okay. Se aduro na be heal yen. Okay. Ye medicine nyina agina aduro so enye nokre. Enye nokre da. Yen lifestyle nuane no aye di no eno ne nuro enuane na aye di no eno ne poison aye consume nti se wo fa duane no na se wo bedi a de se se wo dwene ne se aduane a mi di dan na ekoye no de na menya afiri mu se wo nimu agyaide se nkete sa enka womo a ejina anajo ekoye point and kill no nyina jai ene se fena abaso enti na yade en bebre nso abaso no emma yemfra wo late. Okay. Emma yemfra wo late. Efri se nia ye bo ho dawri o ma ne ye late e wo adwenem. But what I say? Yeah. Say you late, my wife. Be from late. The late. Asumesi. So what I say? Enti aduro hu hia. Bra wa ye wadwene say ubedi di yie wanum yie. Aduro ye discover aduro breben. Aduro. Say medicine orthodox ni ade discover no. So say after sin. After sin. 1,000 years. Boni ba enu achi. Bebrebe no kura yemfie bebrebe because now mu follow nyankopon principle no de mai boni bai na chi na ye nananom a wo ho no edi oduma kuma hyehye no so. Yes. Until last year na make no na aden me se your friend say 1,000 years enipa consume de ya no ani gya so da the consequence of sin enema ye no aduane wo gya into oba nyame ye wadom ne se utimi efa afuru a enye enuru ho ano enye no ano dabi adenti no nyame nim die mo ka se ye be wo something me ni we why so de no e bo sheba na me ye hwan no ye hwan o ye kwasi poku nyame nim die mu no me nso no ye bo sheba. Okay. So what I say? Okay. Because obia ya be wu bia no. O ye lucky. Okay. We say yem famra from pa na yente ase. Sperm no ko no. Na seme no e push sperm no e de call ye no. No more than 10,000 sperms no a e free. Me tinam say dey ba from say dey be ya obia wo from better ase. Fan say free me papa ya konkonti ba na wo sperm no mu no penetrate through the womb no more than 10,000 won ko na we lucky room sana ya net here more than 10,000 ti dia kan nyina ahyiagu eko into we lucky we bosheba so what I say into ya catch something ne John ma me say me en consume we men consume ya won so sa na ye catch on ne so what I say enti oba nyame aye wadom na prophet Muhammad can say be say when we follow your friends say disease enter the body disease enter the body and disaster comes out. Commissioner Muhammad na kai commission asumje Kennedy disease enter the body and disaster comes out sanyara wa wura ni paduanu mu a na atoyire nchem atoyire nchem api na den nti na bema na nyarewa wura ni paduanu mu de wudie nti so ko fa ata yesi wanim na wo be ma wonum na nicotine ne caffeine do so o blood nim na se o de kofa wo yira wonyi nsan a hunu se akora ne ba obeba be no ataya ne bi wa no ataya oba kofa
I mean omo hempone sa na kote grok no ba kwa kokufa bi maame ne papa say o consume more alcoholic beverage ka hunu say wo ba no ba sa the friend hereditary no ebe ya adwuma Adam to ase yi a ohunu na kyerese from the one na oba ne nyinsa ne ye no na aduane a wo die ne nsu a wo nom ne mframa a wo home enya nsunsuanso wa akwada na oda yefunu mu no enti na nyankopon ka kire something ne papa ne maame say mun consume nuane we fi se benye nsunsuanso akwala no so akwala no pese me de be ye adwuma e wo wiase enti wo nso fa hunu fa hye wadwum say me ba no a me be wo no nyame wo botai ma no wo wiase mu anya nkola ne bi na ye ahemfo akese wo wiase anya nkola ne bi na ye president anya nkola ne bi na ye ministers CEOs ahoro anya nkola ne bi a na anya nkola ne ya nyinsen wo mo chese eya awerho say basa unim say ye free bibi maternal depression say ayenye makola no na say maame no o stress ne ho saa o depression mu sometimes enye dwuma o ye na man stress ne ho na emom papa no emmo chese okwan wode ne faso no nye kwan papa na maame no nya maternal depression enti akola no enye nsunsun so won so unya depression a wadwene no esei enti ubenya impure blood enti as time goes on no awofo no bebre ekọ awo so a delivery ward no utim se pain nko obetiem sa denti na Israel for no ewo Missouri no na omokoso omoko wa sisi anu ma wo mo afọ why fi say nananum gidi se oba anyinsen a yen ha no edudure bi kra na yese me onko market baby a social gathering no yese me onko why adentra do esentra bonten ni di entra bonten ni di Opemsuo ni di abonten adentra yese supernatural bi na nya sa na de bibia nya sa na nya sa ni omunim dia na ni hunti bacteria wo abonten bebre okay so foreign material no ma system no de wo bon ko betimi ayi but akola no innocent enti ni dia bonten so what I say na honhom bi wo wa on beti nyensunsunso wo so na be kan akola no ye nananom ye scientist okay enu nti se ye musa sese mi nyinsan a no ma ben me hia won so omo nyinsan omo kwa ne amon bi e friend folic acid no antenatal yes folic acid ni yenya wa aduane mu enya duru mu okay eya aduane ni yenya no mu okay nti obantan no nyinsan a anasa oba no nyinsan a de sese onya ne sese onya natural folic acid yenya no wo no mate say dandelion kontomre sa konsusuo green no sa no ne yenye lettuce no no enu ne yenye free mu last week I think Wednesday me kan no ha say men kan tro so fufuo na wudie ni jadie da bi na wapesie ne obanku ne wabetie ne da bi jadie but some masa no ma we enko duane no ko what I say yeah eduru me bi a wo say me bedi aduane enne de ye emfansi jaso okay okay o mo se ne bo eden so o pese wo ba sebe onya ohunu nyansa no ohunu ade a sa no ma nai we onyemu a enkonzumu so pese oba onyiri be hunu nyansa onim se na no obi ne yere ko oba ne se wa to retentive adrobia friend retentive memory ama akoda nti be ma no fasi camera no se a na sa wo retentive memory no wa anum bida na na we teacher ni na ade nti na oba de opese onum ansa no wetima bisua de ma me ntua ne brain na form awie okay into retentive memory be ya adwuma kete bi enti no e da pese o kire sese opese me wo a me ba obe ni pakese okosuku a wo hunu ade we yesi a start from day one a manyinsen nya nya bra ma wo akora na okay da bi
Okay, the no hunnia. The woody, you know, and then I develop Akra na bus system. Okay. And retentive memory how they come on and fat. And fat. And the man naya or buying him no person wo Akwadama ne be ye utitru da chia oni. Ebini number 1 a pan no pan bread. No, let's go say pan my ni pan. Let's go can pan no asem. See ni. Nti Opemsuo me ni. Because the name I ni. There be say no man nan a consume. Opemsuo pan hunu nyansa. Ese say Opemfuo di. No Opemfuo bi bo e condoti bread ya bon pa no. Omonyem na foreign material na ba system ni mo nti ne condo no ma bebre. Okay. No wa anwe di. First na shiri ene danchim. No wa bacteria nko bacteria nko Hey. So pese oba tan Opemfuo oba na nyini obehuna de no be ni otitiru a pano de abono pada no ne on se pano no fa ba ni mu enti na ukọ Britain yesi se wa amfa hwita organic wheat anya pano a eni kwan so de babonten so ebi de corn yeah ebi so wheat ebi de mushroom yeah ebi so kra de ani yeah so what I say one fan kapan no ho na say awregosem say sa pan no na ya bo no powder ne de eno so na Opemfuo no contact do pa na Opemfuo nyina oh okay Opemfuo bi okay adwa me hwe nanim a onyem obe prepare no pa and I say ya dey say foreign material na kan wasem no eno na kire e ma no ne omunnie ne omunye and also no or the honam ti de be kire ni bia na odi o say system na yiwo mu na de ba kwa yen hye ne so ne say o ma bibi push too much o be ye de ani kwan so ye okay o ma bibi push too much okay ni pedua ni demand so maka kire o say ni demand too so maka kire o say be ma ba ko oba ba ko nso no sa now do you nim asorefo ni nyina Wana ya soli ni echen Abraham. Okay. Wana ya soli ni echen Abraham. Hega ni na mfie onyina so de ne third eye ne hwe no. Ti mame Sarah ka kire ne sese ye nwodi akofa wafuna anadwo no a. Wa twetwe so kra. Anadwo no a. Nyame asem ne ma yense yentimi nware ma mienu nti ma say oba ne tososo na nantu ne ne nofo ne nanim afa no e ma ne mpushiu okay ti e ma bibi mpushiu too much nti onyemu a ebeba nanso hu se media ma wa se biane no wudi wura wanum ne se wunim de obenya afiri ma jade enye okay eti pan no de kan milk number 2 ye milk me se ade bia fa fidie mu bia e processed meat processed food bia en consume Opemfuo milk nyama no dabi your milk papa wo betimi aboa no okay so e be milk okay fiber ye ma okay na che say obehia milk ne combodo milk only fiber milk yeah they organic yeah soya bean yeah milk yes eno de amfomso ni ho dabi but other ones ne de Opemfuo obehunu nyansa sugar and consume esichire nso ye molasses wo ho ye ani no kura ne papa ho okay Opemfuo nkomo ne edi o yes opese oba ye hunu nyansa ye nim before da achia enema enni na eboso esichire nso ne esichire nuane enni emom udi bibi be hye esichire anamu a ye friend molasses ana se wo ewo no kura papa enye wo nano esi echiakwa bi a ono ese odi foam na eton aye wo tonton ankrofo nti nye se wo na wo bia no akofa na wo de twato eye sort enchene nso unse ma ne bebre odi 3 months e cry se unya nchene di and the asopiti no bo hom modene yeah and the omodo ombo hom modene timi ka kire omo se wo pese oba no hu nyansa sa na oma we yi wo firi ho okay se opese oba no nya hode a me se folic acid na wanya living green no free mu no wo benya vegetables bit is Hispanic when pacho nti niema oba nyemwa na opese
nye chinchin awo o pese oba no be nyansafo da bi chinchin ese so oba nyansafo okay chinchin ese so oba nyansafo ne wonyima nema nan a twoho firi hu ni no paano yeah obedi paano no a the sheet yakomu pa ka wo hunu se sheet yakomu enye de ahurahura ni no bia okay eno kra kakra bi hunu se mamenka last week me kan wasem say na wo fefre kura kesi mu ba ena na otopan no ba nti pan no ankasa ne ni men okay slide pan no etwa kakra bi ubenya bia di atete no na ye wan yi ana wadi ba kwa na mienu okay so atiase nti pan no nya dwa fi se bibi ni mo erensae nti ti se ye mu binom nkrofo bi a sabi odi fufuo me kura pan no de ose no de major space amana me de aguso se na aduane papa na komu de ankanya hwe enye hwe no de pra nipa o enye hwe pra nipa pa okay enti maame onyemu a aduane atwe ho firi hu ne pan no mereke ubenu milka pesoya milk ni bi asichire anuane twe ho firi ho obedi asichire a pe ewo anase wo se friend say molasses ana enchene so no atwe ho afiri ho o se saa ne meka ho asemi ase folic acid no aye kelly broccoli lentils beans no ye wade bi wum ye friend so forofin na saa sofofin no kamo nerves na ma brain information no kamo ne down okay the last 2 weeks time is autism ho say so person wo ba ehunu nyansa nuane a brain no hia no ehia se wo ba tanu di enwo akwada na meto ho ansa na de wo de keka wo ye be keka ma a form na wie okay di fashion se wo ba tanu di na nkwa akwada no mu no ba system no mu a enu susa di na ne no fo no enya de ben na mfa no fo sum no ema no okay era folic acid no a wo ka ho asem no eno de se o mo continental na de mo da me say di de ye natural de ye natural ya obinya folic acid ni be free eno na wonya number 1 free mu okay ese se wonya calcium wo dom pe be ye den akora no so de be ye den so atenti amonom ne so ye bi na ye ka ho asem no protein so ye hia fe second hand protein okay obanyemo a ye hia second hand protein okay hia nia unyame prescribe ma yen from beginning okay eno ne nya be free beans mu ne beans legumes no mu kidney beans wo ho okay chia seed wo ho pumpkin seed wo ho okay broccoli no wo ho ubenya first protein enti se kwaku se ye ka ade bibi ti se yenya whole grain na ye de otena ho ama emo kokko no local one no oat oat sa mo no dom de kwankwan ne awachi no ena oat ankasa se ye ka oat ho asema kirewa but wo kan ya o se ne boadi ebi kura se me kon no obi so ni bi da but ne kondo enete a tetale down no be ne kondo e man push too much ne kon betima do either we can say junk foods and junk foods ne kon betima do me say fried rice bi me twem fried rice ne kon betima do indomie opemsuo no ya no de ye serious sane dos no ya me mo product ne din ye serious se me man no kra de se ye de noodles no emma wo mu dia esan ha ne be ma wo ta un se be ma se wo ye be ma nko na ade e friend constipation o ma ne enya wo so atena ya constipation how be ma e be wekiu enti aphrodisia no bebre no a wo system no bebre no dodo na no no mo e clear system no ansana edi kan pege wansa yeah be man no I say chon yeah edanti nia obanyimo a onnie bi na oboso folic acid no da chen ya esiso nya folic acid no o say natural one no calcium and afi
entertain no whole grain as so di as so di as so nya first hand protein so what I say okay as so nya iron because a man bebre no omo fa yefunu a yesi wanya anemia na moja iron deficiency any say iron na woni mu no eso ate a drop it so ate ase enti saa nuane a esese wunya enti na me say sometimes I handle the ya na ye workshop eno enti senka oba ni nyinsan a na wape obi o ye dietitian emani bebre no wo say me kofa poultry saa nkokọ no ya wo na wohwe akokọ bi pa sra nti akokọ sre ni say kakaka nti ubehunu se ne enkola ne awo mo no most of them omo ya akese be map kra ne no fo ne ne to kakaka yana nye fie na yentia efie be ya so omo fie ya na man kra no ye dabi ko nye no kre dabi nnuane no a eye junk foods no dodo no eye fast doso nnuane no okay it that is how be say akwada we de odene kase free afurumu na ba ye na ni nyina fi ne ma me so anaso oba na nyem ye ne ma odidi ye no ti bebre nya cs ne se ba kutwa no fi sakra no so ada ma me se we ansa na wakonimu akwada bi ho ebe wo no na yade bi ni fie ho no nko ade bi aba ebi ni na gya fie o ma me fie so bi ni ho ebetima ye nema ebobo so ise oba na nyima 85% ye normal ma me no consume papa no consume na makola no so inya sa problem na ada papa no so de papa so obesi mu papa no o ne ma me ne da enti ho no so etime fa hoko yes okay so what I say okay yes you are what you eat okay ne wote no sa de wudie no na ma wa yes sa de wodwene no so until you catch me say sa aduane ne whole grain we me esese me di organic esese sometimes me gia aduane a ye di eno ana ogya so na me ye na se me ntimi e very expensive a ubenya yare e very expensive koje word leukemia cancer what cancer in blood cancer in bones cancer everywhere ene enkwan keten na autoimmune disease na ye wo na no so akwa ketoa no nya your friend say type 2 diabetes na no president Kosia kwada bi sa bantama is 11 years kwada baya kwada ya kakaraka ya mubudi ye wia na ye de akofa baifo enti wo hunu say ohawo ne se enti yentimi entena se ehunu se enam se ye de be hye baifo enti okay enti da bia ye baifo okay but enka bia mehwe madidie yie enka ankora ne type 2 diabetes o enhia se sa no manan yi u consume okay de mbobo so yi nia se we kra ne Opemfuo asem de obi onya diabetes do kra no on hwehwe sa nuane we bia no kra de ni kwan se oben ho pa no Mmere o diabetes no empeduane a ekai system num chance na digest enti ne say obi anya diabetes ne pancreas ay damage until ya mo so ni fruits ni vegetables more and say sa no sa digestive system na eboa ma enuane idea digest pancreas kidney bowel whatever no say aduane no eba na ebre ansa na digest ya na wo hasa system no so what you say enti Kwaku e futu okay futu okay enti esese menya vitamin D mushroom no direct sunlight no the sunlight na de apie anopa no okay enti tete no na ese Opemfuo enyimo a na o megina wiem anopa de enu kakra ma ya de kakra wo mu se panyini nyini na odru stage bi a na de na besi awiemu anopa vitamin D sun na apie anopa na ese onye omega 3 omo kwa ye de ma wo mu okay omega 3 enti sa no ma we nyina na ye keka bomu a na ye di tufu se opese oba no nyini na onya nyansa
saa normal we consume o person oba no e bana ne color eye fa the citrus adie bia fruit bia wo color bia vegetable bia wo color bia di okay fruits wo color vegetable wo color eno so na djuma aye ebe ma wo color obia o consume banana o consume mango o consume carrot o consume cucumber ne sa kind of you know adan ne ade bi ehu maya no bebre ne mayo aba ne bebre no ase o decide se ne ba eba on fa kala bi mra no akofa capsules no me nema bi ebe ma akwada na wo ye fum no be ye kokko na kokko no na yere na no chese o musisa na sa o ye kokko a di ote Britain di ote Scandinavia eduru sama no de wiem no person ye brown so ba Africa be ne na wiem ka na wote ha na wo brichi Opemsuo na wo brichi na onom capsules akola no be kokko nti eno no kura na so pen saa ena so oni fruits no vegetable e okala o be ne color be kama so ye kokko a be kokko pa so ituntu ani tuntu no be na ha kama enkofa capsules na ye cancer eno so san ye cancer onye mu aduane a ya cheche ne bebre me ni na ye cancer maka wasam oil no hasam say ebra oil no ache dada e wo market o hydrogen idigum hydrogen content na wom no e very high ebinu be 120%. Enti awofo nyame nim die mu no ba bie ni ho anabonsam wo kise edin wiase ba bie ni ho a na bonsam wo kise edin but omoma ni nyini chei omo nyini chei wo de wanyini kura yese wo de wo atofu wo 500 years na yede ne de ayede adui enti I mean the photo aye tu kese pa ne se yenhwe yi na duane aye die bra nyame aye adom ne conceive no yenhwe ne yi na wo nsunsanso kese e wo yemba no so meda se nyame adom na ye conceive a yenhwe ne aye die yi na e wo nsunsanso kese e wo nkwada no so refi America onema nan na yeda se wonyim na pese oba be nyansafo be nipa kese be huna de atwe ho firi ho paano mmereke esichire enchene nema na atwe ho firi ho no enema nan so a wudi a bebo a opa bi ne fruits vegetables eno no on the side whole grain enuane an tete wo ho no eno so ye afi calcium and afi folic acid eno so seeds na bebo amakoda no abeka ma